Ban kin mau buram ya uba Chesterfield thank you ubalong uwe na kinong seng ya kaseng HNYF kaseng Hinyo Trap National Youth Front ringkat kajing tri lang bat ka Meghalaya Arm Wrestling Association kan penlong ya kajing lek kaya kun keti bala ai kerteng ka Chesterfield thank you Memorial Arm Fight ki kerdan ki bala bu hakani kajing lek kai ki long na ka benta ki shinrang kan sedang na ki ba sanpho kilo shapo ki ba sanpho wei kilo hadu sanpho san kilo ki ba sanpun riu kilo hadu andru pho kilo ki ba andru pho wei kilo hadu andru pusan kilo ki ba andru pun riu kilo hadu anyo pho kilo pat ki ba anyo pho wei kilo hadu anyo pusan kilo na ka benta ki kin thei ka kerdan kan sedang na ki ba sau pusan kilo shapo ki ba sau pun riu kilo hadu sanpho kilo ki ba sanpho wei kilo hadu sanpusan kilo ki ba sanpun riu kilo hadu andru pho kilo ki ba andru pho wei kilo hadu andru pusan kilo ki ba andru pun riu kilo hadu anyo pho kilo ki ba anyo pho wei kilo hadu anyo pusan kilo ki ba anyo punrio kilo hadu prapo kilo bat ki ba prapo kilo shaneng kani ka jing lek kai ka play ya baro kinoi lek kai na ki district bat ki gym kasngi banthau ya ka jingkhia kan de haka khat artarik nailar arajar arpusan kapor banthau kan long nadu kapor shipho baje hadu shi baje mensngi bat ka jaka kan long hamadan malki kasngi ban penlong ya kate ka jing lek kai kan long haka khat lai tarik nailar arajar arpusan ka ban stang nadu kapor khandai shiteng hayeng darbar shnong maulai mauro ka bai register na ka benta kani ka jing lek kai ka long shi spa tingka và kandang ini kajing kenal burung di ba Chesterfield thank you kabang ai kateng ke memorial am pai kaban long ka khalai tarik jong August di kata kajing tho khara tarik di kene kajing pelong jeni pa kenal burung di ba che ba khari kesni likos niap jong ni ba long kambriu ba train mentah kali kerja bendel jadi kuat berpenuh yang kini kecil mau kurang ini harga tarasi bagi ai tu belu itu ni kan mulai mau rok kebal ai jaga ini berpenuh yang kini kan event harga tarasi but kunjung kecilnya terhilang jongi bagi ni kan mawa bagi ke Meghalaya Arm Wrestling Association kebang ini ya terhilang kini kebang one but pintu di para samla ikna samla begini ya one kenang begini one banyak simpen talang kanya kenang bakan long kumataga kabu siar yaki akaba nin kalong kumbicing promote yaki nama hau ajar punyo pandan kini national game bakan long di nigerpa iwe ki kena sama badan mik interest semua hal kini wanya join lang kani kesini digani kan long kabu yaki ki kena sama ba ki W kategori sebenarnya di skateri ditanya visual. Tadi pulau ikan event ru pulau kumi bashi dalam wiwi I founding member contoh seng SMF. Maka aru pulau dia kena ikan event nama pulau ke tinggal kini nama sedang keseng ini kan dapat kursus dan mau tius dan membangun. Jika balai pulau ini keseng Pengiraisyong may berkat menikuar untuk kecil di kerasa melakari jumlah hari ke Amisni. Di yang dipilih di kategoris kita dalam itu hair di kategoris, bila lagi W kategoris. Dia tidak masih sedang berhenti. Di sedang dia sedang mengadu 1 kilo, 3 kilo terter 1 kilo. Di hadu itu pesan. Untuk beli mamu kalau mau sampai sepuluh 1 kilo, 35 kilo, tengah tapat 75 and above. The female part is done mengadu 100 kilo, tengah 45 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 65 kilo, dan tengah tapat 75 and above. Di kami ke event belong ke open tour, ke Borok district, ke gym, but kiwe Borok cuma kuat kelaman sementara ini ke event. Di ke si matau kawin kalau hak arteri jong belai Agus nanti ke cakap jong nanti aku madam lagi kapor kan sedang adu skoji adu siji kasih bani kun ketipat ke belong hak lain trip jong belai Agus ajar pesan nanti aku mulai moro nanti hor di bentuk kemudian tidak menfun akhirnya nomor kibangan sa ISP press
Telasti jong ka registration ru kan long Connecticut Agos ajar pusat. Di registration part in long kan long Chris part ka Binbrio. Habis itu.